Modo wezo na miva Pam Studios nyajojo nyatakaka pa awanagbo. Nyayoka fa form ret le miagbol apam wawe oyale. Jidagba kadi do fa odwe anyiba le leti September leti yama le fa akpeve kple blava vo eneliama yoa adoli miapo amita ayika okokle na edukadi apa sasa wa adoli ako yeyeto adenami elaba hohoto wa bojogbojo ero ama yika webe figures alo jeshi ko lebo wa lenami miacho ahefere edukadi ata magalere etefa tututu yika webe maso eva vamre jukadi zanla la ejo dopa jikbala wodome le akpabubua miapo adunya agblo ha opo akpajia o dajesi amareka ado yoka fle Ghana panu mamasi yika ozu wa woto ayika le nya ama o dajesi amaya le ken ofori ata ya ha nya amareka yika o dajesi ba afle Ghana po anu mamasi iyo vazu ayanto ato le akpabubu ha o dajesi ba Georgina Theodora Wood aya ha enye amada ika akpoguma le Ghana pon mamasi epaflema le akpabu ha oba Mr. Akwasi Abuaji Atwa aya ha ika enye miapa aduplola afa anovi ereka ya ha afle Ghana po anu mamasi ika ozu aya ntoto le akpabu a Dr. Janet Ampedu Fofi aya ha nya amada ika afle Ghana po anyigbare ozu ato le akpabu ha kwabena mate jate nyako yanya amada ika afle Ghana pangma mesi ovasu aya ntoto ika South Akpapa manola na Northton ika orenkona ba Samuel okujetu ablakwa edi globa ka nkejo afi miapo anyigba nyaoji kpola ikanye minister ya ogbogblomba miapo anyigba o letepa ika yomana ne kajramo wala nkura orokyunwi bananam anma magatan ajo azon na nyasela oponku anojia mi adon kwajiba South Akpapa manola na Northton Samuel okujetu ablakwa fdglo le afa Facebook platform ba enwi ala ya jagbaba ya haukata akofi ba adua fanku ano aji eya wenyanya yoka for form rete le Palm Studios for akpali home na nyabo bubuare agafa nyatro ahirego anami no mi agbo na do vivide nyafa wana mamnom nkonyenye Isaiah Mills ade